umuntu Jehova namandla uNkulunkulu bezizwe abafuna umsebenzi umuntu kulambela kubo njengamanje akwela bakhona emakhaya ngikubukela manje ama-video kaMthanazi nalomkhuleko kaMthanazi kuyoba khona ongena ngaphakathi kubo enhlizweni yabo kuba khona uThasha Mongcwele amandla angipha wona imagnet angipha wona iThasha yonke indawo use-UK Mongcwele ngiyakhulekela kukhula phakathi ke abantu abangibhaye Jona Jehova namandla abaseBotswana uNkulunkulu phakathi eAlexander Mongcwele ngiyabakhulekisa ngezomhlaba e-UK Jehova namandla eAmerica uNkulunkulu phakathi ngithi Mongcwele hambela kubo nje manje uNkulunkulu phakathi ngumthanazi Mongcwele wangeza amandla okuhlekisa abantu ngiyazila ngiyangena emanzini ngiyaya entabeni uNkulunkulu wami makusinda abantu makuphila abantu Jehova namandla simandla semazulwini egameni leJesu Kristu wazazetha uNkulunkulu ongcwele Jehova namandla uNkulunkulu bezizwe uNkulunkulu phandle uNkulunkulu ukhokho omkhulu abafuna kuphakama ithunywa abaneziphiwo ezikhona wabo iphiwo zokusebenza Mongcwele zokuphilisa abantu iphiwo ukuthi babe ngabafundisi uNkulunkulu Jehova namandla kumele basebenza ngabantu kumele babe izangoma mabangabi kokhona ukubavala uNkulunkulu fika ngephupho moya ongcwele bengicela Jehova namandla uNkulunkulu phakathi ukuba sibuyele Jehova namandla emasisweni uNkulunkulu phakathi mabaphile abantu Jehova namandla baphuphe baboniswe elozomhlaba bayakhuleka ngolo abantu abaningi konke akumeleli lutho bakumele imisebenzi abakhona ukuthenga izimoto abakhona ukushada abakhona ukwenza abanye bathathathana bona bodwa ekhathi emndenini ngengcwele abanye balona abantwana emsebenzini abanye babangisa izikhundla abanye bayadutshula Jehova namandla uNkulunkulu emsimakade ithi ngicela ngingenela onke amakhaya Jehova namandla ke la ubukela ivideo kaMthanazi uDlamini uNkulunkulu wami somandla uNkulunkulu phakathi labafuna isikole basemva kuseyunivesithi uNkulunkulu wami ngengcwele babhale ama-exam kanze isikole uNkulunkulu phakathi ngikhulekisa Jehova namandla simakade qinisa kubaphathe babukela bakhona emakhaya uma bake babukela ivideo kaMthanazi kube khona uThasha kube khona imimoya ledabukako lekhweshako khwesha bona nabo botikoloshe abayimngu basebenza ngeyinyoka kaNkulunkulu phakathi lezomhlaba makusebenza izwi lakho kusebenza namadlozi kusebenza nezithunywa nemimoya ugwisa impepho ukhanyisa yonke into zikhanye egameni leJesu Kristu uze phakathi Mongcwele elakhe igama Mongcwele lehlula konke okukhona emhlabeni Jehova namandla akekho ongaphilisa ngaphandle kwakho uNkulunkulu wami mabaphila abantu uNkulunkulu ongcwele Jehova namandla akekho umhlobo onjengawe egameni kaJesu Kristu waseZaretha ngiyakhulekela Nkosi uzwe ubusise moya oyingcwele uzefana phakathi amen ngicela amandla uNkulunkulu phakathi ke avule inhlanhla avule umsebenzi uNkulunkulu wami Jehova namandla nokubunyama nokubuhle yonke into zababukela bakhona emakhaya ziyawukhanya izini ezami liyawukhanya uNkulunkulu wami ngongcwele ngiyathembela emasikweni kakhulu futhi ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu khona namandlozi akhona ayasindisa avikela enza konke isempilweni yami uNkulunkulu wami mangalahla amasiko mangigcina amasiko kuze kufike isikhathi ukuthi nami ngihambe lo mhlaba uNkulunkulu wami amandla yapha wona ngadlale ngawo kuze phakathi uphilisa abantu